Ndagusuje kandi nguhaye ikaze mu biganiro bya Mugari Media TV. Inkuru isotse aka kanya niyo ngiye kubameraho mubwire ko intsinzi kuri Rishi Sunak nyuma yo kwemeza itegeko ryo kohereza abimukira mu gihugu cy'u Rwanda. Neko nshinga amategeko umutwe y'Ubwongereza yemeje iri tegeko mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishyira ku wa kabiri. Umushinga w'itegeko wateje impaka werekeye kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro binjiye mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko. Intsinzi ikomeye muri Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak mu gihe mu Bwongereza berekeza mu matora y'umuyobozi w'ishyaka ry'abakonservateri ku butegetsi. Hanyuma iyemezwa ry'uyu mushinga w'itegeko rigamije kohereza abasaba ubuhungiro binjiye mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko mu Rwanda risoje intambara yari imaze iminsi hagati y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko nk'uko iyi nkuru dukesha FPR ibivuga. Uyu mushinga watangajwe mu myaka ibiri ishize na guverinoma ya Rishi Sunak kandi igaragaza ko hari ingamba z'ibanze za politiki zo kurwanya bimukira binjira mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko. Uyu mushinga ugamije kohereza abasaba ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda aho baturutse hose binjiye mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko bambutse umuyoboro w'Ubwongereza mu twato dutoya. Amasezerano mashya hagati ya Londres na Kigali ateganya kwishyura u Rwanda amafaranga menshi mu azafasha mu kwakira no kwita ku bimukira bazazanwa aho inyandiko yagiyeho impaka kuri uyu wa mbere ushize mu nteko ishinga amategeko yarigamije gusubiza imyanzuro y'urukiko rw'ikirenga yari isanze umushinga wa mbere utemewe n'amategeko mu Gushyingo gushize, by'umwihariko isobanura u Rwanda nk'igihugu gifite umutekano abimukira batahuriramo n'ibibazo bigiye biva iwabo bahunga. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 22, Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak mu kiganiro n'abanyamakuru kuri ahitwa Downing Street yari yasabye abagize inteko ishinga amategeko guhagarika kwitambika umushinga w'itegeko imbere y'amatora yarateganyijwe kuri iki gicamunsi. Urumva ko mu Bwongereza umushinga batangiye kwemeza ubwo byanga byakunda abimukira baraza ko bagera mu Rwanda mu minsi iri imbere. Hanyuma reka unyemere nerekeze mu gihugu cya Congo. Ni ibintu bitameze neza cyane mubwire ko watsinzwe amatora y'abadepite yiyunze kuri M23 AFC ashimangira ko atari abanyarwanda. Yitwa Gershom Kahebe watsinzwe amatora y'abadepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje ko yiyunze mu mutwe M23 AFC umaze igihe urwanya guverinoma y'iki gihugu ko yasanze ari abanyekongo bashaka gushyira ibintu ku murongo mu gihe cyabo. Ubona kuvuga ngo M23 ndetse n'uwitwa AFC ni imitwe yabo irwanira ubutegetsi muri Congo. N'icyemezo Gershom Kahebe yatangaje mu mpera z'icyumweru gishize binyuze mu mashusho yakize ku mbuga nkoranyambaga. Amashusho yashyizwe hanze agaragaza umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma aha ikaze Gershom Kahebe muri uyu mutwe. Lieutenant Colonel Wiringoma yumvikana abaza uyu mugabo cyamusunikiye kwinjira muri M23 na AFC. Uravuga ko navuye muri Amerika aho nuye numvise byinshi bivuga kuri AFC binyuze ku mbuga nkoranyambaga nshaka kuza kwirebera n'amaso yanjye bivugwa muri iri huriro. Kuva nagera ibunagana nagiye mu bice bitandukanye mbona uburyo abaturage bizeye umutekano wabo ndetse n'uburyo abantu ba AFC bitwara ukabona ko bafata inshingano. Narabikunze cyane. Gershom Kahebe yavuze ko nyuma yo kuganira n'abagize umutwe wa M23 ndetse na AFC yasanze atari abanyarwanda nk'uko benshi babivuga ahubwo ari abanyekongo bifuriza ibyiza igihugu cyabo no guhagarika intambara mu gihugu cya Congo. Yavuze ko kandi iyo ariyo mpamvu yahisemo kwiyunga muri M23 na AFC mbere yo gusubira mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gershom Kahebe n'umwe mu biyamamaje bashaka guhagararira agace ko mu nteko ishinga amategeko ariko aza gutsindwa amatora. Ubwo reka tugereze tuzarebe ibizakurikiraho. Amazina yanjye yo Patrick, mukomeze kugira ibihe byiza kuri Mugari Media TV.